Ephesians chapter 1, verse 3 to verse 5, chapter 14. Ephesians 1, 3 to 5. Kachama hujumon kakresite kamo ale khitile ukayena kreste mola lefatele setula atiwa orebe baba khetwa baba sina ubusuli pila kaka kale rato ur khawleji oba bana baba ka Jesu Kriste ay khatheji uratafa ay khatheji uratafa. Amen. Amen. Buka ya ditiro diketso Acts chapter 14 verse 46 to verse 48 bana ba morena 14, verse 46 to verse 48. That's right. Sorry, 13. 13. I'm sorry. Verse 46. Verse 46 to verse 48. Amen. Paulo le Barnaba ba bolela ba sashi ba re go be go swanetse le dintula modimo le botwa le lapeng. Yale gomme le phema la itira ba o selo kene bophelo yo bo sa felego ona tseba ya go ba ntle ke tsona tše borena a re laitše go tsona ge a re ke go bia seetša ka ditšhaba gore o be polofo pheletšong tša lefase ba ntle ba dikwa ba thaba ba tumiša lentswe la morena wa dumela botlhe ba ba tlhaoletswe go bophelo bo bo sa felego. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo. Amen. Modimo ke tswa le kgolofatša bana ba modimo go fela gore ke dire so gore ke kgone go lokologa le nna ke bolele ke fedi. Amen. Bana ba modimo re tswela pele ka molaetša wa rena wa the rising of a mighty nation. Amen. Amen. Today ke no re tse setlhogo se senyane se le gore ka no kgona go se ja ka moka rena. Molaetša wa rena ke unleashing the supernatural. Amen. Amen. But na go manjwa mangwe re a šomiša ke manjwa a sekgowa mara o hwetša no thuša batho mara ke manjwa a rena re bolela gantši ka taba eo. Amen. Ge ba bolela ka go unleasha unleash ke thapo ya go bofa ke ge re unleash ra re wa bofolla ra manjwa ge bolela ka the unleashing of the supernatural ra re go lokolla matlale ka godimo a tlhago. Amen. So ke ntho e re nya gore e bolele today bana ba modimo e gona mo lentswe la modimo ona mo re badile gona re tlo e hwetša. Bana ba modimo ge re tla servicing ka metlha re tla ka expectation ya matshwao. Bana ba modimo a ba tloge gae ba e tla servicing o no phetha molao for 1 hour something like that. Re tla mo ka baka la gore re dumela re na le appointment. Amen. And then re tle le go no tlo kopana le bariri le bana ba borena which is fine mara tabe kgolo ye o bona bile re tloga re tša nako tša rena in the afternoon re tla mo gore re lebeletše gore ge re fitlha mo bana ba modimo wa rena a bolelele rena. So wa ka promise le la modimo re where 2 or 3 are gathered in my name I shall be in their midst. So ka promise eo re a tse gore bibele modimo ga a fetogo mo sa sebeletseng ke dumela ge re tloga mo magae a rena re tla fa re tloga ka leina la morena a re no ya sebising wa tseba ya go beakantšha ke mophorore re tloga fale re tseba gore modimo o na le order ya gage and ge re kwane ka taba ya service ge bebele re ba babedi le ba bararo ba ka kwanela taba lefaseng ba itlema ba le ba babedi nna ke a theoga. So re kwane ka taba ya service so ge re kwane ka taba ya service re kwanela for morena o tlamega go theoga. So ge re tloga gae re senye dikwiša gore ge re itlama re no tlela fela go no bonana le go thofa nako no re senye re fete kgopolo eo re tle mo go lemogeng gore maatla a dutse ka moraga taba ye re kwanetseng keng. So re tla fa re tlo kopana re dumela modimo a re tlhodileng gona ra re behave le re dira dilo mo servicing re di dire ka kgopolo e sa tshwaneng le ya tlwaelo ka re wa tseba we are in the presence of God. Now go tla mo modimo a leng gona is a great honor gore motlhodi wa dilo ka moka wa le go dumela lefase e se ka le tliša ka
context ba ka polelo ile re ka e tshwara ge nka no bolela ka polelo mo intlo ka tshosha ba bang nka no ra lena ka re la bedi o molomo re kopana that one is guaranteed le sonta ho molomo re kopana that is guaranteed di motshwala di motlo le godimo a tshwara go pula madibo di motlo le godimo a tshwara mo bana ba kopana because I promise amen but ge re ka thoma o tla ke ntwe go tlo thoma o le mo re gona le fear gona le reverence gona le poifo modimo ye tsamaya le service that's why re dumelo batho ba ka no thoma go business behavior wa kre ba ngwallana dilo ba no telana matho so ka mo kerekeng ba organize no tsa go gae ka mo servicing mola re bilitse the great one so modimo go ja re thusha bana ba modimo that is the expectation ya rena re tla fa and then we must treat it like that and then ge re dira ka mokgwa o modimo wa bona re meditse ra mo fa the attention e tshwanetse la go pula re go ngile ba mmitsa ba mo memile ke ba mo tlogetse mola a ba bona ke mosadi o mongwe wa sotswa a tla mo attenda ge a bona re o memilo ba la se ba mo attend o la ila mo attenda mo fa attention e tshwanetseng a llela mo go yena ba mo tlhatswa maoto ka mo phumula ka meriri a mo tlhapisha ka dikeledi tša gagwe Jesu Kriste a thoma pronounce something mo di mo mosadi ola a re fetsa o blessa mosadi ola ra mo nna re ke tlile mo a sego ka me so ge re tlile mo se re question to there's a lot of blessing ye tsamaya le go tla mo service wa ba reverend ka ntho o dirang wa se wa o tsela wa megopolo ya o tšhabela o kry o ile le mathata a lefase la when we are here ke ka baka la re le mo re na le appointment le modimo amen so ke re today re tlo bolela ka unleashing of the supernatural e no bolela fela go lokolla matla le motho a modimo a ka odimo a tlhago bana ba modimo ba feta go tsena re no le fa mangwala re ba dileng a se khale re ba dile Ephesians chapter 1 from verse 3 to verse 5 le Acts ditiro chapter 13 verse 14 to verse 48 amen now re thomile go lemoga gore go ka mangwala re a badile go bala mo lengwala la Ephesians mona bibele e re modimo o ile a re choose gore a re kgetha e re o re kgethile ka mo Kriste Jesu before le godimo le lefase dithewa now ntho re bolelang ka yena mo a re bolele wa bona mmele wa ka le wa gago a di tjuka tšhokwela mmele wa ka le wa gago ke material wa lefase gere batho ba science ba tla go botsa go ka tšea tšhokonyane motlho mongwe wa ithatantša e fika mo e bang dust go ka tšea dust ile nona wa ithatantša e fika mo le gore a e sa bonala mara e exista ka level ba re ke atom le di-molecules le di-particles jwale le jwale mmele wa rena o ka mokgwanong mmele o re wa pereng o dule ka 16 elements kore modimo le ga tlhola mmele wa rena a tlhakantšha matswa ya 16 a mo fase mo go ka tša motho mo grinder ne wa mo gasha so that's why ba le rule le ya le rule mara part e re bolelwa mo ye nngwe ye modimo a se a kgethile rule le go ba gona be le seo bebele re modimo o re kgethile ka mo Kriste Jesu before the foundation before a thola lefase ke a kgetha rena ka re go na le part ya rena e beile gona e exista before go ba le role le re le bona and then go tloga mo bebele a re khaola then he predestinated us to be adopted ona mola Ephesians e bolela so rena go bolela ka that part because ke yona part re e supernatural ke yona a se a kao wa bona so bale re go tla ile re re filwe matla a mangwe a loketsweng ka mara motho ene re dumela re so re dumela lentswe la modimo bibele e re mola buke ya ditiro mola e re Paulo se ga bolela batho ba la ra bona re go tshwanetse re preachita lena pele and then ka mogolile la treata lentswe la modimo ka ona lena beng le ke ka tlhotso re ga le ya lokela go phelo sa pele ka baka leo re a tloga re go ba ditšhaba go ba right and then bibele re ga ba ditšhaba ba ikwata ba jo ba ntle the Gentiles mehlobo ka moka e semeng ba Israel ge ba ikwata ba tšeo bibele e re ka mo ara bona ba amogela lentswe la modimo bibele e re re ke ba le mola le tla ekwa mo Acts chapter 13 mola e re verse 48 e re and when the Gentiles heard this they were glad ba thaba and glorified the word of the Lord ba tumisha lentswe la modimo and as many as were ordained to eternal life believed so obana asaba godisha ke di-fact bibele e re ntho e dile gore ba kgone go amogela lentswe la ba le dumele ba ba le amogela is because they were ordained to eternal life le tshwara bana ba modimo so pele go e ba le motho pele o ka motho tlhago ya rena ye re bang ka yona go ka lebelela wena o thoma go tlhamega mo tlhagong meloko ye mene before belego
Alright? Ke le ra bontsha gore Bibele e re modimo o ile a tlholofatsa a tlholofatsa ke is either ke Jacob a sa le mo lethekeng la papae goba o tlholofatse leaf. That's right. O tlholofatse leaf a sa le mo lethekeng la Abraham, because ho ka lebella rena le Abraham and then ke papa go Isaac, right? And Isaac ke papa go Jacob le Esau, right? Le Esau, right? And then ka mo gare ga Esau go tswa ba kra Jacob go bana ba 12 o mo bona ke 11. So ke miloko e mine kore go tlhamega ga mmele wa gago mothao o thoma go tlhamega meloko e me 4 before o ikamo e thoma ile tlhapana ye nngwe ya processiwa ya tla go mongwe ya processiwa ya tla go mongwe o tlhela go ba wena kore o bole gona ka mo ara ragolo wa gago ka mara papa wa gago and before papa ga bele wena le yena be tsile ka mo ara ragolo wa gago and then go tloga mo go ntile gona ka ara ragolo kwa kore ke mo mmele wa gago thumile go bopega gona. Hele mmele ke no ra the gem of life. Makare mmele wona so ntse o tlo go be le mme gore o gone go fomega mmele but tlhakwana ye o tlo ba yona botelele ba gago, voice ya gago, meriri ya gago, complexion ya gago, dilo tšeo ka moka le mafokodi a le malwetse a gago a mangwe a tswana kwa gole kwa. Ka re ra go kuku na ga tsupa dwelaneng too much, BB too much. Well, it's any kakakantse di system ya well o no tswela le se tlo go thola so. Ba no mogala mo lantse and ka moga go mo tlotswa ka because mathata to me ke ra go kuku. Ke mo tlhago. That's why mara a o no ba tlhago fela o na le simo ya sa ga. Jwale ke re mo la Bibele ke re ere ba o ba tlhaoletse those that were ordained to eternal life ba ile ba gona go dumela a ba dumela modimo ka phati ya go process go thoma ka ra go kuku ba dumetse modimo ka phati e la re ba la mo Ephesians 1 e reng we were chosen in Christ before the foundation of the world. Before the foundation of the world tlhaga ya gago be se e tumile go tswalela ka ra go kuku ba tswara ngwana mrena so phati e re bolela ke le nka mo gare gare ile re fela re tshwantsa re bolela re so ki e bentile gona before le godimo le fa ditheo ke yone e ringe ngwana fomela mo mmele mafelo ga bela o tsena ka mola o ba a living soul. That's why that's right. Jwale ge re lebella re khwetse le re pele re itla ka dine go ile go ba le a pronouncement Bibele e re modimo ile a re kgetha ka mo Kriste Jesu ke mo phati ya rena bentse le gona bentse re le ka mo ara Kriste Jesu as much as phati ya ga ye ngwe be le ka mo ara ra go dikhupu ye nngwe e be le ka mo ara ga Jesu Kriste before a itla e ba motho mo that's why a dinkutsa ka mara o le ka bana ba bana ba dinkutsa ka di kwaletse la ga ora e fikeng ya ka mo ara wana mogala go mo bona le a ha e tseng ka mola ka Bibele e re sana ma ke nama sa moya ke mo so sa moya ke Jesu Christ and then mona ma ke ra go khupwa bona so e tla ditlhakana so go ba motho go ba le bopola go le ra go khupwa ka mo ga gona le peu ye be le gona kwa yona e re Bibele o ile a kgetha ha fetsa go kgetha I predestinator I tlhaolela pele then mo e re ba o ga re le dula modimo le ba re se o be le go le motho tsama mo lefatsheng o feleletse ka mogao then go la le ntwe e dira go amogela le dula modimo a se ka ba ga le broro e ga go tsene no power ye le ka mara ye modimo tsa e khetsetse pele ke yona e responda mo le dula modimo le sara bana ba modimo so bolela ba re le kwa ke bolela ke a re boleleng ka unleashing the supernatural gore jwale ntwe modimo a e beileng ka mara rena ke tlo boela mra go dire that diagram ya na go bontsha motho gore ko motho right ke milwana wa ka montle ke spirit sa hao se dira go kgona go ema wa go la meriri ya mila pelo di a pompa ke spirit se se berekana le tlotseo ge ke ya fase mo go le le nakana ka mo motho ke spirit sa go tsa ke gane le no kwa o maso ke yone go botsa ke go ne go tlhokomela and then go la pile o ya go botsa ra wa le ona khale le no swikere o kwa mele o gana ba re na tlang swikere ke re e tsheka swikere ka le godimo o tlo ka gala eno swikere and then ka mo gana ga go le soul ke part ye re bolelang ka yona jwale ka mo ara soul go na le parts soul ka mo gana ga eno go le
peace nyana mo peace ye re bolela ka maraso ka re motho mo le mona le somo mara ka maraso go le part ye in predestinated ke yona ntse e kwa lentswe la modimo that's why ye tla batho mo go kwa lentswe la modimo go re go na le something go le wena o ba makalela go o bontse o tseba bophelo bo ya ka mfo go twaetseng ka mfo bo ntse go tseba mara le tsentse la modimo le fitla le bolela le wena go something wa ba khane ya pule wa ba go ka re ntwe ke a gesho mara somehow wa tseba ntwe ke bile mo yona mara because isa le ka go gare a se tita mo matleng a o go tlhalosa go tsuru mara ntse ke tsore ke ngare ke reretswe ke batho ba apostola ba dile ba bidine ba dile everything and then mara still a o banya ke tsuru wa sha banya go tswe ba sa ijone ba le tlhapisitse ba le dile everything but a o no senya go rapela le bona mara ntnyene go ka mo harao ino na ka vale because equally into mara ka ba le go dile kudu ka tlhago ba o tsana go tenne go le mo go ne le silo ka mohama ke yona the supernatural e ke bolela kana ke unleash the supernatural well I don't unleash ra wa bulela well ntwe e dula ka mara motho jwale ka seed ke peo ya modimo e dula ka mara motho mara wa tsore peo yona le ya motlhago o ka se peo bona ba dibebe ya peo e le tsia e gone se peo ye mo le ngwe ena le program ya bophelo so peo ye la gore e tla mo matleng a yona e bontšha ke yona eng e swantse e jwalwe gore ke gone go lokolla ke di kicking ka mo gare ka go Genesis chapter 1 modimo ya re peo ye ngwe le ngwe a itlishe mohuta wa yona gore go lebele dipeo a o bone ntwe feleletseng e na le mohuta wa yona mara se ke utlisa mara ka utlisa jwang ge sa e chance ya gore e bule ge ditse mohuta o bebele e bolela so peo e ngwe le ngwe tswela e na le molao e na le a pronouncement ya go tswa le godimo ya re wena o swantse o be se mara ge le peo kra ka di sokora tshwantse di beans tse pedi sokora o le be ditlo peo di ke di botsejwa di jwa go e ngwe ntse dilo tsa go bola fela e ngwe wa bona because asi ka o lebeletse di seed o swantse o imelele e unleashe e lokolle because ka mogare e khieletse molao wa modimo wa re e swantse e beng jwale e swantse e tlela process ya go jwalwa le teo ka moka tsone ge e fetse e nešeditswe e khwetse enough sunlight then ya tsoga jwale ge e tsoga mola a e tsogele goreng ka mogare ka ena go na le molao wa modimo o le gore o swantse o e dira gore e tlišeletse modimo a dinyakang so re kgwetele gore le rena re le batho bebile re go na le ntho mo modimo o e pronounce from the foundation of the before we were in the before we were come get it resa le ka mo Jesus Christ modimo a pronounce this one and this one and this one and this one ba so bo tšwela kana go eso this one and this one and this one ke ba re this one and this one ke prayer warriors this one and this one ke bana ba ka ba lo ke ba o dira fasting go le se modimo ka ba go bile sone he pronounced that mara go bele go mo la pele re ba ska cut o mo bele go kwale mo bele go kalo ge re ka boela dilo botse fanetse re tleng ka tsona ka mo sport ke ka tshwanelo ge re be re ya ka program ya modimo re bana ba motho a pere le so re no ba re bona re mang ke motsonga mang ke mozulu mang ke mopedi ba le tšeo tsona a di diretse go tse ka tshwanelo re swantse ba re bile ba le motswadi o mongwe mara ka baka la re tlhago ke tlhago jwale re bolela ka a re dumelele molao wa ka gare ola a file molao gore a dire ntho ya gage jwale moprofeta mo molaetseng wa 1 in a million wa 1965 wa April ka di 24 o bolela gore o ba le brother Shakarian ke leader ya the full gospel movement so na fela ba rela gantši so tla tseng ke ba motse ba moša kwa laboratory ko ba dirang dilo tsa ba dira breeding ba botsa dikgomo so se ba dirang ba tšea madi a pholo ba tšea madi a tshadi ba lokela ka mara di galase bona ba breeda kgomo mo di galaseng ka re se se nyakelang fela eno ba lefelo mmele wa mme o belega jwale ka lefelo la go godisa ngwana marutho ka go dira se ka mara mmele wa mme o ka tšea madi a monna le madi a mosadi wa kopantšha wa bja ka mara galase wa ifuthumatša o tlotswa motho ka mona le tshwara ele batho ba saentse ba ile mohile ntweo jwale ba ile ba fitla molebale o ba tšere madi a tona le madi a tshadi le dikgomo ba di amola jwale ore jwale ke ba lebelela mo mading a pholo ore ka di khala so ge ba a bona dilo di tsela a go butsa dilo tsela ke eng ka mana di tsela ba ra o ke di gomonyana tse dingwe tse dinnyane jwale ka mogolo wena o bole gona ka mara ra goluku kwa ha enga ba ile ba tšea madi ba lebela go tlokora go tshela batho ka kwana le ba bantsi le tshwana so
Jwale le mo kgomo ba ile ba tšea ba go jelera wa go a tshidiwa ka mola jwale moprofeta gore ke eng tše ka re o di bona ka galatse gona o e lebeletse eno ba madinyana ke le e tshwara polelo ka gore ke ba gore tle re gone o e bolela e tlhase se ka ya tswa lining so ba tsere madi a kgomo ya pholo ba lebelele ba leba ka dilo di a sepela mara ke drop ke le routine la madi jwale wa butsana ke eng ntho tse ba ra wa ke dikgomo a re ba le dikgomo tse di ka ba re aowa jwale madi a ba bja mo kgalasi jwale ba kopantsa ka re ka mokgo mmele o fomela ba ke madi a tswile mo tshadi le madi a tswile mo tone ba tlhakantsha mo lebale madi a ba tamela jwale ga ba tamelana jwale ba lebelela ka dikgalasi tsela o kry-ile gore madi o le tsela tsa go tsela ka mo mading a kgomo ya tona di gona di a tsela ka mola ra madi a tshadi go le le wa le le lebeletse di tlamola di tsela di kgomonyana tsela di mo di tsela ela e lebeletse fela di tshula mo gotle mo a di gone go fitlha mo yone ore mara go tsore ye nngwe ile gore ge di tloa di tlwaele tse dintsi go tsore ye nngwe motho mo ebele ko morago kwa ke yone ke no khwetsa tsela botse ya gona o tsana ka mara madi a kgomiele nngwe go na le ke eng tla mola di no thula di gone o tsena ka baka la gore monyako is ordained jwale go ne le nngwe go kwenya monyako and ge se no tsena ka mola madi a le a mongwe a tswalela a la mongwe akwa so wa butsana madi a tswa mo tlhakwana ya bophelo e tswa ka mara madi a tona go tla jwang gore yone e fitlhe morago mare e tsene ka kone gore aowa nthoe ke power ye nngwe ye se mo godima matla a batho ke power ya predestination gore di sa le ka kwa gore a go dikhupa dikgomo ka kwa modimo se tša tloditše ye nngwe gore ye yona e tšeo bang kgomo jale mo tlhaong di a tshwana di a tsela mara ye nngwe e na le extra e tsela le tsona mo tlhago mara ka mo sengweng e na le tlotlo ye ke yona e tlo e directang gore na madi a lekwa ka e bie ke go tsena ka ra madi monyako wa ona o kae jwale e tswelela e thalabale ebile di gapelela morago mara a o dire e sengwe ye e leng ordained e tsena bona e tshwanetse e kgone go tsena it must enter in go ne jwale ge e tsena ka mola go a tshwarelega because e kgweditse monyako ke moka tsela tse dingwe di akwa so mo tlhagong e tshwana le tsona ke tlhakwana le nngwe yone ke kgomo e tshwana le dikgomo tse dingwe mara e na le something more than tsela tse dingwe tsela ke tlela that is why re rapela modimo re ka ba lapa re ka ba eng ba bona ba modimo re ka tsena ka mo tlhagong because ntho e dile gore kgomo ela e tle e be mo matleng a go ba kgomo a se ka baka la re ke tlhakwana le tswa mola ka moka le tswa mola di a tshwana mara ye nngwe e tla le power ye nngwe power ye a e rukini power is ordained gore ke be kgomo so ge fela ba le release madi a ya go kopana a ba le release madi fela ba le release le supernatural and a ba ke e tla botse di thala di fetsa yo le tsena ka mola di tšiba tsela e tse ba re monyako ka kore ke di mometse mongwe mo sebeng monyako a e le gore nako e tšhibo ile kae e tseba monyako ko ile kae ka mo ara yone ka mo modimo o e boditse before gore monyako ka thoko tšeng jale e ya gone go monyako ya tsena ge se no tsena go a tswalelega ke moka go a bopega jale o bontšha ba ke bophelo ba tlhago le motho jale ge re bona re be le go sore re na le batho ba bantši ba bonana ba e le gore ba tlhokofetse a ke bolele ka go bolokwa no ge o etswa mo mading a ragolokukua a papa wa gago ditule mola le dimilione tlhoka ge ke bona le senepe sa gore sa go kgona bo tlo kry-e le gore aowa ge re bele ka twa bele ka go gakantšha le wena e le rena fela ba o tshwana le nna fela ba milione bo tlo re brother makafola ke mang le tlo go makatsa mara jwale gore go tle mo tlhagong ya bophelo modimo o kgethetse tlhakwana ye tee mo tlhagong gore tle e kgone go banna le wena o diregile ka mokgwalo walla ke mo ra rena ke mogalato e le lebelediso ka moka lene le tsamaya 1-1 o na le wane le tuka brother le zuvisho o na le twin brother ha owe mo tlhagong ba ordinile le ba babedi mara ba tlogetse milione ye nngwe ko morago e le bona ba e tla ba tsamaya mo mading a motswadi ba tswelela nna le bana re tlile 1-1 jwale ge re ya mo bophelong a re bereke ka relative kare gore o tla mo bophelong relative tša tše milione di hwile ditlhakwana tše dingwe ka wena jwale ge re rapela modimo se ba mpotsa ka gore bo mmao ba diang bo papa ba diang bo setse ao ba diang
o tlo mo ja motho wa tlhago wa sena ordination ka masa well o measure ka borapedi ka ena that is why re le bolela ka unleashing the supernatural a re sana go le botlhoko ya nama re mo ka ba le re ba bang ba tlhoka and ba bola ke rena ba bola ile go tlhoka ordination a se ba predestinate wa ke tla ba la bolela jwa let's talk jale dilo tse di bolelang tsa tlhago jale ke bophelo ba tlhago o tlobele go le fashion la ka pele jale re ya ka go se moyeng go re bele se moyeng ka tswalo leswa the same thing here di tswala le se ni kreke so mara ni tla mo di mo le bolela bana ba modimo le ka le buka ba bangwa crash ba tsela conference he ka double thing but osna that predestinated thing go botsanne o go tshila mo o mo to sa tshitsi mo botsa o palisa o rapela ka ka le re dingwe so tsa mo tlabo o nthathela o tshwana le nna ke re so re di million e se ba million di sheto re ke and I'm happy about it akitso le me re bo se go tlamang e se nna no ba se le botse ba sha ba se le botse ba sha jwale a re direng so jwale wa tsara re le kae jwale le wena ka mo se moyeng o se wa tsia dilo tshedingwe tseno di ka hao wa le go di tlhakantsha dilo tsa nama ka baka le ka motlhago gore o thobe mo phelo ba ba ntsi ba o tshwana le wena ba shedi jwale re tla mo rapeding o se kwanya go tswa re mang o rapela go kae ba mang la khausi le wena ba di khausi le wena ba o khata o fitla kae that is not the point the point is gore o mo mo ngaitla o na le pronouncement jwale a ke motho ya le nna se ke simara a one pronouncement a one o le yo modimo a buletseng kae uno thoma ka ra go kukwenja e tla tsela nna di tletse kwa before o di mo le fase di theo jwale tsone ke tle di dilo mo ke emela motho wa ra go kuka go tsenya na no go so go bele motho wa le power ye ke na le yone a ke bolele a tsale mantwale a tsogwale ra bo le dishenyana ganyana Acts chapter 13 again ke gina go bala mantsosia ere ke tlholo bala gona mona re le gona mola mo verse 48 ere and when the Gentiles heard this they were glad and glorified the word of the Lord and as many as were ordained to eternal life believed so gona le ntwe go ba ke ordained ntwe a ile ba le ntwe fela wa bona amen ere batho ba ile ba gona go amogela le tula modimo ke ba bana ba le ne se ba se ke ordination amen alright a re bole mo Ephesians chapter 1 gona mo le bere le gona mo I just want to make sure gore ntwe a e re tle ka godimo di tlhogo amen Ephesians chapter 1 ile re badile verse 3 ufika verse 5 ere ke ba le verse 3 le verse 4 le go gore ere blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He has chosen us. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. That we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated, and in the first still talk, He chose, now He predestinated. I didn't predestinate and ordain. And I will this is one. Amen. Well, I will level na array. Ki tolo fa di definition tse nna ke le ka di bala. Ba re ke ba di predestinate. Kore ke ba re boletse ka tsela destiny ke moya. Pre ke before. Kore pele thakwana ye e tlo releasiwa. Modimo wa ikhathela gore yo feta ntse ne mona. Amen. Kore ke re thoma ka mogare ya ba re ka mogare e shetina le gore yo feletsa ile kae. Ke molao is the predestination. Kore before the journey starts o lokela the end. Before the beginning, before the foundation, yes, you're not Mudima repeated the beginning. Beginning in Kenya, they are fit. The destiny. Alright? So, decided by God from all eternity. Pronouncement is an eternal thing.
It's God's decision. This is God's decision. So He predestinated us. Right. And then ordained by divine decree or purpose. It is divine. It carries the weight of the presence of God in life. The presence of God in Munna Barwa Unwala Munna is yes, Alwala Alpha Bethsaida. Amen. Lingeloi, Isimuka Lingeloi, really anointing Yamudim. There is another meeting. Alina Budoro, Dr. Maya Travari, Mutalas, what Dr. Farakali, Dr. Mama, Fan Defender. That whole story, you put everybody, they don't count. Yes, and a fella, the power, the divine decree. Well, a baby, Kapana, how? Ye may look on a part, either you have that power. To paralyze anything. Because if you have a divine decree and purpose, the purpose is so divine, you can't diminish. That's what I'm about to do. So, training Kamahari, Kasiti Yamudim, Healing Kamarapido, baby is unstoppable and is divine. Mara Israel, you must unleash the supernatural. What's on your for entry? Alright, I don't want to pay. But for ordination. But it is to invest with priestly authority. What will the right out before God? The thing that is in you, it is designed in your model. Moshe was a priest. Israel Gamugabe Yamaka Mudimara Wakana Menantam, Abshat, Mudimur come. How would much have I knew Moshe Wanamela? But it's one of our Chugila was literally right to go to Reti. Moshe Wanamela because Kamara will have voltage. Well, I have voltage, couldn't trade tower is come on. How about you about another the Javala Musha? This is where I go. Why, King train with him, I believe, but that thing is too you move to TV. Where's what? I don't know what I'm on. After that thing, a chance to go out. The supernatural need you, but that thing to release someone. Whatever such that thing is unstoppable. I only anything, anywhere. Lead the president and the meeting that thing they cannot stop it. They stop kingdoms. One, Africa Mola City supernaturally, because each seed. I never win Resino. I never go back to Israel. In a woman, how come I know it was like Mara? When I'm never going to go full. Amen. Okay. Eri confer holy orders. The orders to the Ketwa. Good Mozama will not know where the Ketwa. Good Mozama. We invested the Amata Ketwa. Amen. I would try to say your only thing, or local let this seed. Let go. I will let a fellow. Mulla Wabo Ketwa, Lutemudima, I pronounce it on it. They will come out. I was so now the out of that. When I get out of the way, let go and let God. Why is one now? Bona emushifa. To prearrange unalterably. We prearrange. What about we you can't alter it. Unalterable. I need to show failure. Because Lisuka is about to take Gamara, Elekamula, young Peter. Marakin take a Mara di Pilutavatu. Amen. I would have because that seat gave no more to go.
Right. Established especially by order or command at the time appointed. Couldn't really be a by the automatic so it's an bomb. Bomb was stella. Bomb just switch a movie and you pay a good use where you spend over 2 hours. Now we'll try. The appointed time is coming. Claim it exactly on the dot, in the right season. Utabarana would really. Utanomagalosa when in the lady. Who will not have money? The next thing, well, in 20 Gamara Beligam, when a Lena when you may be told it must be released. And Yaga, if you don't give this guy, it is something more. Amen. Mara iudra joa liman. Iudra joa ifela hai. Hey, wasn't give it one on Israel. Give it one and Israel. Will give it well. Ndwela umufta hai. Kura liwela kwa much more sula disula di play. You are that thing ikasi unali kukuloji so. Inaga mufutu chaneti. You must not choose. Take about you like crackati. Oh, yeah. No, I not about what happened. You are going to do. Mujele na makala. Come on, I chava faraba na gitima. Lama thoma echa. Agitima. Ilo na ngoma barbar kwa na mulu. Ula Africa go the burning bush. It really that power. Africa mo apela baroba sa digla appointment. Yeah. Ubanyo betaka pata digati kawa basa go mahalaba ko supaka pata ka ukaba ndio ukatoli na kabusman. Bacha. What's right? Hata na kwa farole na zubare muno coach. Mara ibili ntole kule le musha abona wantwe ikamukomo. Dali kamulu ba ke abona imagazele muwayo wena ndisumo ukutana ntopala opalisha kuri no opalita munama ayi nesilo sawo you must let it go. We want to do right. That's what the Jehovah's Lucy ordained but is settled, decided beyond dispute or doubt. Whatever this thing is ordained but after the doubt. Amen. This thing is settled without doubt and debate. This is going to happen. That is the white stone. Invested with ministerial or priestly functions, and ordained priest consecrated, dedicated, solemnly dedicated or set apart for a high purpose. Well, ordained, but there's a high purpose. Matata out bubbled down, was don't complain now, usually the way to but this is got a high purpose. I press towards the mark of the high calling. Once the power is released. Alright, I he has predestinated us to be adopted in Christ Jesus. Adoption power. Straight adoption. You cannot miss it. It's been decreed. It cannot be changed. Usara banana ngole sidi wujiji. Ngemola wonga mara ina rekidire di banana. Ina kitapelo ta wena ifemezi. Kama ngare ina le mola wa isanji idire ni jidi wangi di kanga ka busuti takai. Baitwa. Amen. La izeba ba umbariki ko bita no ba umbariki ko dinzani tetpo.
Kolobitsa na big swa. Mare from mama like fish so kra na mslang na kra kama ya la fish na. Hanya ke thapelo tsa. Sa na gore ino ja dijo tsa kolobitsa. Kama ara kolobitsa go na le molao wa ba swa. Henti ja go tela ai fi rapela modimo ko ba swa go bya. Ino ja. Hey ja molao le kama ara wa thabo. Musila o wela go. Ya ja kwa pung kwa jo mautu le matso. Mara ona go tshero wa ifufa. Ke kolobitsana a enya ke selo enya ka fela ono ije dijo tsa kolobitsana molao le ka mogare ka mo utlika le tsa kolobitsana a gro e bona se rubele le a tseba mo le a tseba re thoma le se boko ntwe mara senya ke selo bona ka mogolo mo dira di ka hona go molao e bo se ke selo geno ka mogare ga gone le molao wa ba le godimo wena ija le ntho wala TV wala mataitai wala dibi Yalin, Twelling Camara, Equalinju. This one must be adopted. This one must be like this. This one must be glorified. I only come for a single rapture. Maybe those that he predestinated. He called. Or our will have a predestinator. Our predestinator, he called them. Those that he called, he justified. Those that he called, he glorified. I said, you are. Do you know what you call? When you yell into justification, you know, after we were glorified. Marijuana can't enjoy the body we will our babies. Yagabrada Macabra to my Macular Kennedy. No, we didn't raise our voice. Maybe they judge themselves not to be worthy of eternal life. There's nothing you can stop out receive about philosophy. Amen. John 15, John 15, verse 14, verse 14, verse 16. If you know John 15, verse 14, verse 16. Amen. You are only predestinated. Wow. Ngano ba sa botse ina ka mo ka maro ngwe na swendo ka tmotse ke bona le ntwe ya modimo go e kwa re fela e reng ka mogare that thing to gola wa thawo tshoga o re ge ka kgeloga bo mama ba bo itse mora to gola batho ba bo itse mora amen a sta ba ha a o tsuru ka mara o bona bo bona le hallelujah and to gola o ithapele ka mo bona hallelujah just go forward la o le ka mara o go forward wala o mo backward wala wa se dire problem anamo amen 14 kara 16. Amen. Lena ba wala baka ke dira tsheki le la go ka ke le ba thanka ba le mo thanka ra se se mo wa ga se dira lena ke le ba wela ka o ba le ke le buditse tsote tse ke di puleo o ke ke di puleo go tate ke ke di puleo go tate. Amen. Verse 16. Asenela le ntlaukigo ke nna di tlauki go bolela ka le bia gore le bie dielwa tša lena di dule ke le gona gore se le ka go se kgopela go tate ka leina laka a le neng. Ikwa that's what ye have not chosen me, yes, but I have chosen you. I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Amen. It must go and bring forth fruit, and that fruit is therefore it must remain. Amen. Amen. Mar ubula lwa Jesu Christ are gona le verbala mokasane re bolela Bibele e bolela ka gore gone le tse modimo a di beetse ba ba morata. Mara Jesu Christ are ge le boloka melao ya ka bona le nthata. Amen. Isn't it I love Jesus ka mo ya senya a se rato ntwe wa iswara ngwana modimo
So iri bona so kone kama njoma mtweli kama rawa iya guide kone there's a guiding power. Amen. Kosa khathalo ke nyeme khathalo le wena ka monga ge you are ordained to bring forth fruit. Ospa ngani isha fruit jwa wena iyali ntju dimela ntwe o itseora pele o dire tsumu dimari bolela those things will start coming. Amen. Yalo tata go runya go didira. Yeah. And I also know that when I did training camera, you would train. That's why a divine decree, that cannot be stopped for a higher purpose. Yeah, which you are any. Yeah, well, who are we to be the one? Got it down. Leading to those that are feeling so bad. Those who run out over more easy life. Maroka, when I have chance, why tell you to come to Mulat, Sanagamohare, Litulamu Lipula. Amen. Bula ita mojima the city ordained. Bula ita mala immediately the seat. While Chora wanamudi. Marageno saludo kwa chero yama fellow kasandi jolo kukai. Mabana awu vesi we badide. Wena musaswena bani sikari sichwan yugejame. A tree planted by the waters. Guru wena uzikari saka katini. Umakabula basanjuba khemeti but don't mushe chakar. Keba sa ho baleng a o ntwe bala mara ge o le planted go phela go le metsi motho a rera a sa re there's water here no problem out here jole dina ba go phela ba o rerelo le aka go mo di maga tshale le ke a o ntwe ka mara ba re confess a o ntwe re lukisha a o ntwe re rapela go re go se le go tle modleng aye mo a betse ka polare that save the Lord go ne kwa re Yolo tarasa mutama. Uchokora ulisiri la mune mo kwa ala thaba kwale. Bibele re tlhomile mo gausi le. Ene metsi male makani a tapetse metsi a bophelo. Amen. Jwale nna ka tsolo ba metsi a bophelo. Go bona ga la ana ka motho bolela ba bangwe ba tela jwale ke tla ba metsi a bophelo ba keso. Kilo ba motho. Metsi a bophelo ke Christ. The ever present water from the rock. Amen. Glory. Jacob Lisa. Kamara, before Banabella, before Banabella, Mudimazra pronouncement. Correctly, Jacob, really sound Muji. That way, I know what in Fala go. Kamara, Jacob, Latena. La Mela, no Alfetan. Kiri Jacob, I am Mamma, watching in a baseball. Maramara, Abba, no, I see Chinagri Gibelea. Abba, which I want to know one again. Jacob lifia alama pelele mama no taro uklaro apete matalo nyana apuri ar no ke papa ka ngwa mar no for sure mama muta sukura ba kwa tile kuya mama tam place ala khale bo mama ba bula supernatural rita ka mo le khala ni tuta kwa tejimo auto ni bulela mo go fa chance ru bona ke ka ba ya atwa ka mo wa fa ba truth like a lion ba fulla Kakwa dilo dilla. Chabam. Jacobo ki entwele kama raye kama lwa. Kure ke isa wari kichiba tele mo takam. Ke di blessing diri kam ilana itera lwa. Itipla kama racho. Ke ba feta mo yubulela. Lena ba kwa jo. Ule ga chaba ko ma ba kwa tsuyela. Amen sinyela bo papa ba utse kana. Don't worry. Wana ke ka twa lufia go tuma utse mo tlhatswa tlhatswa di bana kama. Samo bona ra ntshire blessing diriwa. Ule ga twa mola ke the first thing. Tla ma tuma feta o robala a robala go tsogela mathomo thoma thubile. Le go dimula bule. Ga ba bona who let in drone. Yeah. I become a lava na sabali fiera lela. A you tomata ba rotsi ba ke labana. A le dire so. Di khomutsa hao ai khomutsa me bala bala o tsara o ne khomutsa me bala mara ntwele ka mara ai moja this is going to happen ba kwana ka me bala bala ke tsa me bala bala di thoma go atsa mara ke that thing that is pushing out yo le nna matata a di mo ka mo magae le go sala pele go tsile o ka re batho ba fokola ba fokosha gore a ba tsebo ntwele mo ke ka amen ntwele ka mo gona o dira le fase le felele le me mona o profita o power le ka mara o gona o dira le fase Dear Mamma, all the Lord. It's in South Africa. My planet. What shall it do away? Come on, Marvel to so Tatana Unia. Also, question to one. I will release my can. The one she do.
Ephesians chapter 2. Ke tlo dia jwang? Mo mothaona ke tla la ke na le molaki. Ere ke bona. Ke ho dira jwang? Re ke dire so 1 to 10. Re ke lebelele ga botse bana ba modimo verse 10. All right. Are tsele re no bala verse 10. Wa tseba keng? Are bale verse 10. Mo Ephesians chapter 2. Ke la ke mo ka bale ditlhagae. Re ka bala by Ephesians 2 verse 10. Amen. Yona ba la ka mo re ba bupya ba gawe ba o ka Kriste ba bupetswe go medimo e botse ye modimo a ibule tšeo tsela gore e be ye e tlogo ya ka yona. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Ntwenga mara ila solo feida ka kwa ntle kwa lindwe mo botsinya kana le wena ishuka dilo no yo supernatural je pedi kala go dira la mo o ya lo mo the good work dinya kana le wena no ya ka mo di bunyaka di mana ma di ka mo di le ba lo fokola dilo tse dingwe modimo le di tle di unyaka mo la le wena bi le ntlo e unyake wala o misa yo ini ka ga o ditsi a yo go mesa yo mara aba e bia le bokore ke o iponya ka ntshela la le yone o nyake go ka rwala ya fitlhe o dula o wala o mesa yo ntlo at least the supernatural bo ka go bontshe go tlagile Jona e be le monna a tsona le batho ka moka le morapedi a bona le gore ke mo profeta mara e tse le lengwe Jona a rumiwa gore tsamaya o ye Ninive. Jona decided no ni dipakeng ya tarashishi unira ntlo modimo sa yule mara the good work has been ordained already mo kwethu ule a tsana ya step good work ya motho wa ka o ya ka motho wa ya la ka go wa tsaka go ba tsa kinona ya fika ya fuduwa ka mo ya ba ya tlhapireng ule a tsaka mo la re ntatle ba mo la gare yo namba o ya ga diko kwa fetsa ka mo la ena a mo meet ere ale ka ba thoma go pula re ba nna ka meka ke thato a thoma go rapela a tshwere ke good work ile na thoma go rapela nya kana le Jerusalem sapi kana se na ikutsori e go kae yona e tlileng ke tlo mo isa gana kwa ba rutshaba wa yona ya bitsa ya motho a matwa a ile mola preaching ya yo a singa rele hot kurka ra motho a sekolo ba ba we mo fase yona mara ke a supernatural ya bereka le ka mo go shadi bona ba tsona ka ona go le ka ona motho o se pe modimo mara ya shale e ba ntwe bo se go rata le ka se ka bela bana mohlolo mo le swa John ao e ngane go shadi ba se tutu mo le bo good because di kutu ya ke bentse monyaka Abraham o ile a kgethelwa bophelo bo sa fele modimo a ba mmotsa go kgethile a ba mmotsa le fase le go filelo la shibile ga di tsamaya dilo mola ga e wa tlalatwa tshaba jwale o tlogela plekela ya go bless wa tshaba ya go kera kwa fetsa monno mongwe wa rata basadi ba ka bimelete ya le bele mosadi a heso ning ke ba se ba motsietse mosadi a lla ka ba le ka tsentse mona le tsara Abraham modimo mo latlile e be re tlo tsela jwang ga le butswe ke bentse moya motho ka shilo wa ya kwale bebele modimo o ile a botsa Abraham a ba mshafatsa ba baswa mara be re tlo ba jwa le botlhatsi ba Sara o la kila ba le kgarebe ka bibele o ba sta tso feta le 65 khoshinyana inyane ya o la lebo Abimelech so ana la bo 35 years ka bona go kwa 8 years go tlhotse ke di ka raya a bona re tinda go ya la botse ka ba la modimo wa mmerekile mokekolo la ba a tlile ga botse le thari be re tlotse ba le modimo ya fetola Sara ge ke be se ka ba ka phoso good work e benya kana le monna bere mpujo go shaetsa le a bona le chance ya go shaetsa o tla shaetsa o yo gola jwa ya mafelelo she 1 Corinthians chapter 2 1 Corinthians chapter 2 bana ba modimo go kgapelle nyana ke bona ke ile tserenyana
but ke no ke fete 1 Corinthians chapter 2. Amen. Verse 9. Hallelujah. From verse 6. I don't know about from verse 6 to verse 10. Then I can see shekele ngola kala bofelo le. Lona ukhale bobulela mo uba pete. Asi ukhale bya mikhalenu le bya baholo ba mikhalenu baba kwa. Ukhale byo bobulela ho bya mudimu kibyo be utilwe lo mudimu ale wa usiba mola mabaka abugolo asetwala ho. Pero utorisha litawo. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained. Amen. Who ordained a decree. Amen. Le botlhale bo nyakana le rena bo lotile mara botlhale a bono nyaka ntwengwe e se thumage wa tsa ilo ba bubi mo otlemo o sentse o rilise o re bodiba bo kgona go bitsa bodiba jwale ge o tswaleletse dilo tsa go transmitter ka kobo le ka dilo tse ka moka tse di o transmitter jwa mara o ba tsoša mekgwa ya o se nyakeng le masebonyana le o rata taba tsa batho le o sebasebe le kwa dikereke tse dife ba dirileng wa diudulela di motho ma o biletse yona ntho e leng ka mo gare e thoma o transmitter a nyane fela botlhale bo ikwetse. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. TV. No, you're very good. All right, I refer to the brother. You carry those who are abusibileyo ubana reba kale babusibili akabe basaga baba pola morena walta ibyo mu malwe ku byatwi kemo ni mali lukishiri ke waba mabatawo kijeri se jogo jabo na bibiku kijewo se wose ebele ikwilewo kijepelo ya mo se jogo ta se mirena udimu utulle chitona ka moya wa hawe bali moya wo ufenyeka toche lo na maliba ali pirika mudi. All right, wale mko ore mo pele ya motho asikizeni le ka tsebeng asinkidi yo fitha le ikatso le dibo mo le ka motho ke mara a tseja rena diteng khanya tse na motho ora sitse ka mo batho mara dia nente wa o motsa ra se na motho wa tloe au wa onele ntlo ya ho ya ye odei gale ere enter ka akere thakwana ela e tswa mo mading a police a maina kana bale e di thula di wela mara ye it enters gale ore taba tsela bo tlhano bola bo leng odei bo le go sepela bo nyaka mo batho ba go tsa go se go ba go go tsena ka mo le ka marapelo ya motho mara re go kwetsa a supernatural yenngwe ye e ile dilo ka moka e tshitse dilo tsa go ditsepa modimo tse modimo a senya ka moka mo tseleng it enters. Amen. And you know the baby that kilo to modimo a re letseng tsone gore he ke le so ke na le ntwe nyaka ke ja le tlhalosetsa ke re ke na le ntwe nyaka le so ke ana ke go le godimo a ke tse wena o ya tsena mara ka mo bibile mputsa e re ba modimo ba nyaka ke ntshengwe le bona ba nyaka ntshengwe ke the deep call to the deep ba ba modimo unleash the supernatural di ona di na le mata a re tlo go tshuga le re e tlo fela a o le ntlo fela mo dumelela modimo ntwe le ka mara e ne le mata go dira go ba mokgetho o be le dimpho tse modimo a di bolelang o kgone go tswa o pake o kgone dilo ka moka o tse le rapture. E na le molao se nyaka gore e fiwe lentso le tlile o le tle le itsoše mara ge o sa tse lentso le wa lefa chance le itsoše yo tsoga tshwana re a lego bana ba modimo a thuta le kgonofatše re tlo emiša gona mo mantši ba le kgono. Amen. So a re inamiše diphatlha bana ba modimo
Kgoši Ramatla ohle wona motlhodi wa legodimo le lefatshe lebitso le le maatla la Kreste Jesu re a leboga re sa kwele lentswe la gago le modimo wa ka Ramatla ohle o ka re ka ba la go tsoša tumelo ya bana ba gago ra tloga ke le tšhogo ka moka modimo wa ka la go belaela gobane dilo tse di mo matsogong a rena modimo wa ka di tswa mo go wena kgoši ya ka o di beetse molao o ka se feileng papa re sa nna gore re di dumelele papa di šome re a rapela jalo papa re thuse o molomo a rena ga ya fitlha mo lefelo la gage a lebelele dilo ka moka tše a di tsebang ke di thibeletseng mogau wa gago ka thoma o dira ka re bophelo ba modimo wa ka re kgopela mogau gore fe maatla gore kgone go di tloša mo tseleng le tše dingwe ka be re sa di bone modimo wa ka re utulele di tloge gore maatla a bo sa feleng a sa kgone go emiša ke selo a kgone go tšea taolo modimo wa ka a tšweletse ka moka tšeo di buletšeng re kgopela jalo papa tlhonofatša bana ba sa tloa tsamaya magaeng a borena o dire ka botho tsohle tše di kgopela re dumela re tshepa lebitso le maatla la moreneng motšona Kriste Jesu amen.